e bara soko ya dushina terati limontala ti ba a sangotie ti ngonga mbrambra ti la kuiso na litia sangotie kozo belegbia Felix Molua mokonzi ti ngorobia aduti na liti mbeni bumbi so si aike jika na ngorobia ti be Afrika si a lekereni atene na ndoni na yati a sangoso ngana mbage beyongbia so si abatne ti senitia zo wanganga Pierre Somse aduti na liti meni bumbi so aike ti ba tene na ndoti bomati Ebola fade alake inganga te na ndoni na yati a sangoso baba na mama a kota litia sangotie ni kwa wela fade so egonani oko na molongoni tonganti sumite fade na litia sangoso aikela so bikwa oshoso si azianga ti ambeni akusala so si aike bumbi ti jika si alekerani maboko na ngobia ti be Afrika na lege ti pialo ai compete si aike kozo belegbia mokonzi ti ngobia Felix Molua si aduti na liti akusala so asango na ndoni kapati temingo terena ala so ekisala kusala na gbechi leta pepe so abumbi akota zo chikodo ti be Afrika so na poponi kozo belegbia Felix Molua dani ekiti tene asu kamba ti kusala so alekera ti tene asala na lege ti maingo ti na lege ti kamba ti kusala ti maingo ti kodo ti be Afrika mbili tongana tene ti salango akusala ti mamboko ngana tene ti lekerengo lege kozo belegbia Felix Molua ayeke fa tene na ina ndoni dans le secteur privé sara quoi avec un gangou parce que le gouvernement a lekerendo dans le centre environnement des affaires maintenant secteur privé là que sara quoi gangou ti tene aba a mosoro ti kodro donc bungo liso à la boue va dire que mou akuta gerni ti zana iso na iso pinga patraso zilanda utala bana ti tensimite kade ko tonda ti patara ti tene public privé aduti na tatim meza pika patara abanyela e pesara ti tene a mosoro ti kodro ti agona dawa donc iso kusalso ka sarso e ko pokoni tasimite kade e ko tala mwa e ko mu ti zana ti beaucoup ti gouvernement et zilege tene pika patana ti lango so aba be war déjà patronat de ko wara tenga ta zuti prévenu quoi parce que ngangu pupu akaya na ti moyen orient aba biraso kaso tana matériel na yigira pe ak tuti ngangu na tuti population ak sar si yara ka hondo nande donc laso ak tene gouvernement na privé a bumbi tertala a matériel tene aba wara a réforme de sara il est créé jeune du centrafricain. Il sera assez, il pour que ça, il y a qu'à soit là, maintenir, maintenant contre déjà, il faut une analyse prévue que du pic à patara, il y a une certaine assez, beaucoup il n'est pour ça là. Et puis, dans la so secteur privé, dans la bonne nature, plein d'études, ils ont placé une gangouming dans le secteur privé. Alors là, que ça, c'est mon sorcier que bien dans le secteur privé, Gandona, le gouvernement quoi là que gangana mosora que secteur privé il faut nous beaucoup dans le secteur privé dans les pics à patara et bail soit que tia il bail soni ngobo ti kweta tam tia pusa tam amnga di kodro so que tirani na ti lango so gazo ti mungo pata ta zona do ti lege ti unanga goro ai so ko akai ti ngangu so que tirani tane azale que si soni kodeso azale que tane balege ti kodro ti tane go dawa Nanambage Mongombadati Kusala wala passation de service à Tamboula na bikwa Oshoso na Ndokwati DDRR na Popoti bena beyon bia Jean-Willy Birosako na fini beyon bia Troguchi Kotakamba Henri Wanze Lingisara Simatangani à Tamboula na Dawati inspecteur d'état Jean Gabin Zalawan ema fini beyon bia na Pekoti Zangolo na Ndoti Mbatati Kusala Kozoli kwa mbieti mu singila mingi na nzapa Jehova Ambagi également bitimo Kota Singila Ningi na Biati Kodro son excellence professeur Fossar Kanj Touadera na cause Belegbia so à la yedati placer confiance à la nambi andoti mbataso mimuni la bigawe bigati telisarako bigati sarako na amlengeti Kodro kwe sans distinction à la bague tonsu undi na Kota Zusimbi dere tu la pakin jona fe bikere kalola kwa doyen parce que so ake oko ti a patriarche ti sécurité na kodro ti so yere lo ministre d'état Willy Biro Sako lo veni lo yeda ti tene lo fama bako na poko ti la tene mlenge so ni petit mu service na lo
c'est là sur le monde ambi soit que ton la bénédiction biga tu te misara ko na zokwe na bangondo ti biati kodro mais là biati kodro yé tu te ne DDR à ça na ti kodro parce que il y a que département ti DDR ton relation besoin te ne soit que transversal ton on a le l'outil mbrembre Siriri a gagné un kodro et le fait preuve depuis 2017 jusqu'à là so DDR à l'outil de quoi pour ça la quoi à l'outil aussi Siriri a goué élection à goué il faut aller gagner jusqu'à là donc il nous peut signer la mingi et te l'élection à goué et dans son biga ça la qu'on a eu t'as dit quoi à m'inquiéter contre quoi toutes mes bénédictions et puis bonne continuation. Merci beaucoup. elondo na ndokwa ti DDRR esina ndokwa gbembe biaso si abatne ti dengo buze ti fanala so mungomba ti kusalanga atambula kana bikwa oshoso na kokoti ngbena gbembe bia Thierry Patrick Akoloza na fini gbembe bia Maxime Balalu si aini kwa atambula na beti inspecteur d'état Jean-Pierre Ngere Pidou asangonando na ngati itatie Trésor Guetero avec na biko sosi wa bembengo ndoti lita Jean-Pierre Guerre Bidou azapo lili fini gbenek beati dingo buze Maxime Balalu solo mbata na pekoti gbenek bia Thierry Patrick Akoloza wa bembengo ndoti lita afanjuni mungo maboko ti sarawisi so ekembeni kusala so asala teneti awa kusala ti ngurubia da logonda gbenek bia so asigidi ndali tinjo kusala so lo sala na lo unda na lo so lo kondani na ndoti mbata na finini sala kusala njoni inga tengo puze ke kota kwa maingo ti kodro alekisi dengo puze wala alekisi zamana sesa ndo kwa sosi alimiti sala sito ide puze wala ideyaka ikagiayen to super kwa ke zoni ilimiti tene igana masini isala si azo wala zoni kobeti te kodro ti upono mingi kodro ti lo ke vogia kobera kodro wande mais il que na sese so alimi mune tene isala yi mingi kwa timbi ya timu ngabuna la sosi akezando kwa timango tisanga le tindia timu isala warangango tisala kwani me isibu na la titene banga dona ndocha la sosi ngamu tela kape bisan ko timbi gina yati bureau timbi pepe fala le ban mingi mikina yati avakati so be goti ngai so akbali nene so ke si ndani esi ton so si mieke goti bani gana page timunzi na nimbi titene bi unda na itati bitikoli tiwali ala masika ala société déposée ala société mai ala gana yi ikimudala wangu ikifana la ligi titene ala mai la kona ya sango ti mungomba tati kusala gbembe sosi abatne ti lekerengo ya ti kodro Hassan Buba amu batati kusala ti lo laso bikwa oshoso sosi lo muni na pekoti ngbe na gbembe bia Nicole Kwe si ateni kwe atambula na dawati inspecteur d'état Jean Priva Gonisere asamonandoni aike la sosi asara matanga ti zango na ndoti mbata ti kusala na peko ti sosi asoro afini agbele gbia na ya ti alango so a-on aike tonga sosi ngbere gbele gbia so abatene ti seni ti anyama Hassan Buba akiri amulo tonga na gbele gbia ti ndokua ti urbanisme na peko ti ngbere gbele gbia ni so aike Nicole Kwe singwe so amulege na akota zo use so ti pika patara ndali ti akpengba kusala sosi gbelegbia asara na lichindo kwaso si adu chi gbelegbia Hassan Buba lo faso lo ekesaranga ande kusala ngangu mingi nda lichindo kwaso tonga na sisusi gbia chikodo professeur Faustin Archange Touadera a unda anyama Hassan Buba akiri amulo tonga na gbelegbia chindo kwa chi urbanisme na pekochi mbere gbelegbia niso aike Nicole Kwe singwe so amulege na akotazo use so chipika pataranda lichi akpengba kusala susi gbelegbia asara na lichindo kwaso si adu chi gbelegbia Hassan Buba lo faso lo ekesaranga ande kusala ngangu mingi nda lichindo kwaso tonga na sisusi gbia chikodo professeur Faustin Archange Touadera a unda
la kona tia sangotie ndaliti bomati ebola gbenye bia sosi abatne ti senitia zo wanganga pia somse aduchi na bikwa use so na litimbe ni bombi so abatne ti zango na sese meni kundu so ayeke tindo na maso asango na ndona inganga ti itati nwela agubeyo na Justin Kakudamba tikanga legi na mbuma ti kobela ti ebola so asara kpale na kodro ti Congo ngana kodro so ayeke na terani si bumbi ti bendo ti gigi so aba tene ti seni OMS loba so ayeke mbeni ngangu ye tene ti seni ti azo kue nguru gbia ti Congo démocratique afa so azo ngbango gumba ya awa nzoko ti kobela so na tere ti ala nga ngbango use awa akwawe nambage ti kodro ti Uganda awara kobela so na tere ti azo se si nambage ti kodro ti be Afrika ade awara mbuma ti kobela so na tere ti meni zo pepe mbuma ti ebola so alondo so akemeli fili mbuma ma fili mbuma so OMS atene ake mbuma so mbuma ti RDC okape mbuma so agato na kpali tene ti dunia kue mandembe so yigirani so rungo chala so awara malade ni na RDC ka asimba mbugumba yawe azu awara kwa ala simba mu usa ake mingi na yati buningo tere na wakode kwa tiseni sokota wanganga abatene tiseni afanda ti temingo tere so na kodro ti ge kwa ti préparation tene ti mbuma so alundu depuis awasala fa so ina ndembe so gouvernement ti Congo atombela atene ba bien ti pale inga usige itombela fa so lege usa na ti dimanche oko itombela lege usa so abatene akota zo ti kodro ti amu tene na mbumbo sendi ape inga aussi amone ti azo ti kwa ti ministère de santé aita ti mbige so ti kwa ti ministère de santé awandara na azo so akimu maboko na yi tona a partenaire tona MSF Union européenne Alima a ONG ndendende a timinga aussi UNICEF a timinga na aussi ge na ministère ge ti buli ando ti ngobo ti kwa so idaji na sese itene maladi ya ligue na IPP itene iloti inga aussi mu maboko na itati ti RDC itene maladi a UPP efana ala so na yati pikango patara so kota gerati yaye abagigi nga tongombela nambage ti awa be Afrika ti bo iyo ti kpoli ti maboko ti ala si elimbi ti bata seni ti na be Afrika Beni kota bumbi na meni kota timingo tere ti bumbi ti ITE RCA tambo na biko shoso na bage ti GM résidence na bongi ndani ayeke ti ba a mbeti social aza wara unda so ala za na sese kozo si ala tonda ti sara na kusala si ayeke gbeongbi awa fango ngbanga Robert Moidokana si aziyanga ti a kusala so asango na ndo kapati manango eso si ayeketi ala so na yati comité national ti pilotage ayeketi tene a mu maboko na ala kweso si ayekokapa na yani ti wara tene mingi na nduti eso si ayeke planification nga na a suivi na legi ti tene a mu maboko mingi na ndokua so nduri na ke ITIE ti tene lo wara mbeni peko ti kusala so ayeke nzoni si ala lingbi sara na kusala kodro ti République centrafricaine ayeke na ti kuta ndo ti kua so ala hinga iri na tene ayeke ITIE a sara rapport na atia rapport so ak unda na a ministère so si a concerné na kwati ITIE bon tena ministère ti mine ministère ti finance ministère ti eau et forêt ministère ti environnement a sara recommandation ti tene a améliorer gouvernance ti a secteur et donc a recommandation so ikina ni la so ak bon tene valo chotonga so et puis na mesure corrective ti validation ti République centrafricaine validation ni ak so c'est ITIE international, est-ce que Kodroti et République centrafricaine le respecter soit une norme et donc na une évaluation soit ça une validation il na a recommandation monte une évaluation tongaso a recommandation tout et qui bande pekoni na ministère na kuta ndo kwaso c'est ak ba osindo na doti tenti gouvernance ya ressources
ti a mo sorti bêtise c'est inga na ti bako ti tene ba tonga na doit corriger à recommandation sur qui tene na février 2028 tena gatsa fini validation tene kodroti on va toujours na yati Kapati manango eso abumbi ala kwa sosi aikena yati comité national ti pilotage ala sosi aika point focaux nga ala sosi aikena yati secrétariat technique aike kondani gina lango baluse na gombe yati zeti belau tinguso iekeda. Langoso dunia mobimba munda liti seni chawali tinguso fondation ndo sondo ereni mburu na yatia kusala tilo alekere na mungo maboko ti institut pasteur mbedi kapa tiwa amasika wali tia damana ngombe ti ndende na ndo ti kobela ti main wala cancer de sein ngana ti col de l'utérus asango ndo nanga ti tatie Martinez Gayo na Justin Kakodam. Na yati sepelango lango ti dunia mobimba so abando na ndo ti seni ti awali so ayeke fondation mburu si alekeregereni na yati matanga ni fade amulege na lo solo ayeke na ndo ti fondation mburu ti fandani nye si ala alekeregere ti tiniwo tere so na bango ndo ti lolo tene akota tene mingi so ayeke na yati bumbi ti ala amulege na ala ti tene ala bando na nduti amasika wali so aiti ngangu aike sinala aduti lo solo eke tonga na directeur général ti institut pasteur na yacha kotate solo tene lo fatene awali aike wara lege ti kai seni chala nzoni pepe ndali ti zo ti mu maboko na ala ti tene ala kai na seni chala aike da pepe nga lege ako azo ake fape koti litala mingi tongana ala ekena akobela biswa ireni programme d'excellence LNU so yetitene i accompagnar akpengba mlinge ti kodroso si ke témoignage tia la titene demain ala ka ko tazo ti kodroso na bumolti na niveau ti fondation il pensait que titene zo akpengba il faudrait que le yinga terretilo ingo terretilo na yacha santé ti lo quoi permettre à l'hôtel de tu confiante étant le que confiant de petit gakpengba ngobal ti kekereke donc damila si bumbi titela ngoti la so isara tene na ndocha akobela soit on trouva wali na ensemble na partenariat soit qu'institut passeur soit ala qui accompagne na chia fangwa teneni aduti directeur général ti institut pasteur lo façon ngia sibeti mingi ndali ti kodeso lo solo ekenando fondation mburu lo wara ti tene lo bumbi amasika so si a sensibiliser la wala atenten ala ake kota ye mingi teti na kodroti alondo depuis na 2023 cause mamati kodroti tina toadera le mot problème ti cancer ti sein cancer ti main wala cancer ti tele ti awali na maboko tlo na ngu lo que tarati tene lo sara sensibilisation mais le petit atteindra zo quoi donc à ce président ti fondation mburu aba que yeni so ake kota pale lokolo ye dati tene lo mu maboko si tongana a maseka wali wala mama so kana koroti be Afrika wara legeti tene ala inga tene nzoni na ndoni ake kota ye mingi na pekoti mandango ye wala a sensibilisation so ake fande na ala ake mulege na maseka ni kweti tene ala gwe asara yeso atene dépistage ti cancer ti mechala ako nandango sango be ya tangati akodro kwe asepela biko oshoso kotalango sosi dunia mobimba munda liti hygiène menstruelle aike ndani la si lo sosi lo ekenando ti bumbi ti action solidaire Nadine Kosi agodati sara meni tene na ndoni ezilege na ti tene ala mateniso bumbi ti action solidaire ayeke kojo nga kpengba bumbi so si ayeke tirbira tizi kamene so ayeke na tere ti tene ti bango ya ti awali na kodro ti be Afrika ngoni ye ngu osho si lo lekre akamba ti kusala ndendende ti tene lo zi kamene so ayeke na tere ti tene ti bango ya ti awali na nga lo mu maboko na awali ti tene ala wara nengo ti ala na nga la duti nzoni na ngoi so si ala ba ya ti ala ni lo so lo sara akusala mingi ti gbiongo gbongoli ti azo na ndo tene ti bango ya ti awali so si ambeni aba ayeke tongana ye ti soni mingi tongana wali aba ya ti lo si lo lekre akapa ti apikango patara so atambula na ti adama ngombe ti so ayeke na gbe ti le tanga na gbe ti le ta pepe andoko anga na abombi ndendende so si ayeke na ti kodro ti be Afrika na nga lo mu nga angoi ndendende so si lo lekre ti mu
kundu na awali tinga amunege na amasika awali titene ala dutina nga da pepe na ngoso si ala ke na ekol tonga na ala baya tala lo munga a mokpakpa nga na akambusu na awali na nga bumbiti action solidaire a kambi meni kete buku su a iratene manuel tifa ligi so si wala alimiti inga ngoso si lo baya tilo nga na ligi so si limiti tene lo leketere tilo nga tilo dutinjoni na ngoiti bango ya tilo aike a bango de ton so si aduti a kojo bungo liti bumbi action solidaire nati akambati kusala tilo lega kotonga nasi mokonzi ti bumbi so nadine kosi a tenetene nati tongo mbela tilo yamba kota lango ti bango yati awali so dunia mobimba ayambani aike ti tene a dabeti azokwe so teneti bango yati wali aike mbeni pale teneti neneti awali pepe teneti senitala teneti manango mbeti tala nga teneti sedu sa nati kodro pepe. Baba mama ya yanga mbeke ando chisango sosi ya sango chitimbo na brambra ti la kiswa kondani kiona na singila tenti sosi ala ke la ko ndoro ti ba na tima asango ti dalimo ti be Afrika du tim biziala we fadembe ke kiri na mbonga miombe ti la kiso ndali ti sango na yanga ti munzo Franzi ala ngwanzoni.